Permezz tal-aħħar konsenja tal-karozzi tal-linja, issa f'pajjiżna hawn f'ċirkolazzjoni 360 karozza tal-linja. One News iltaqa' ma' David Bermejo, id-direttur tal-Inġinerija tal-Malta Public Transport, li fisser kif iktar minn nofs il-karozzi huma ġodda, filwaqt li l-oħrajn sarilhom xogħol estensiv ta' manutenzjoni biex jaħdmu b'mod effiċjenti u biex joffru servizz tajjeb u sigur lill-passiġġiera. Well, the company is running the service nowadays with 360 buses, plus another 25 old buses that are kept just in case they can be required for any other objective. Din il-ġimgħa l-kumpanija se tibgħat lura l-karozzi tal-linja kollha li kriet mill-Ingilterra għaliex maċċaw bżonnhom. Those 45 buses are being returned to UK, to the owner company. And we have replaced them with part of the 142 new buses are to replace those 45 that we are returning. Dawn kienu l-istess karozzi li fl-aħħar xhur kellhom problemi fis-sistema tal-arja kkundizzjonata. Għalhekk issa Bermejo stqar li Malta Public Transport Services qiegħda f'pożizzjoni li taċċerta lill passiġġieri li l-karozzi tal-linja kollha li qed jiċċirkolaw għandhom sistema ta' arja kkundizzjonata li taħdem sew. L-inġinier fakkar kif kull karozza tal-linja idur medja ta' 250 km kuljum, għalhekk il-manutenzjoni tal-karozzi hija essenzjali biex ikunu evitati sitwazzjonijiet fejn tal-linja tieqaf f'nofs vjaġġ. Running in a hard kind of service, stopping every 200-300 meters, opening and closing doors, and to get them fit for the service, we need to do a lot of work behind to assure that they are comfortable and safe enough for the public. Minkejja li issa hawn il-karozzi tal-linja kollha meħtieġa biex jidħlu fis-seħħ ir-rotot il-ġodda, id-direttur kummerċjali Daniel Grech fisser kif kollox jiddependi fuq il-ftehim li mistenni jintlaħaq mal-union tax-xufiera. La darba dawn in-negozjati issa jiġu fit-tmiemhom u mbagħad jidħlu fis-seħħ ir-rotot il-ġodda. Konfidenti ħafna kemm aħna u kemm il-union illi naslu fi ftehim li huwa tajjeb għal ġiex naħat.